Nane poupou hi aho povi. Nau ki sātai pia sātai. E ki wai. Wako ki Manatu hi aho pakutai so. Lea lai tō. Awe na tauhi mai e iki. Kai ahon. Utari kakat. Waka katungia tauhi. Ko foki ata Sione. E alofe tamai. Ika goia pe. Kua ke tutu e mama e hoku lotu whare. Ko whamanatu kia te au. Nofo koe ni ko nofo ke tuku pe. Mua ata Sione o Tatali me api. Ko mtautoa weni. Wai atu e whinga. Whamalo at. Roto haunga moni. Wai watu e off. Tala manoge lo pare si asi. Ui koe whatangia Makafakamanatu vegu mo ufusia. Me he aha uruak. Wai weni ki he. Lawa e taha kakato malo. Kau honga ka tiki mauto. Eango e nofo masiva. Te amo kaki. Ko rototo. Aviam. Kau mai. Mato whapine. Me tōna e Famili. Ke deo e ki konga maneo ki hamu koe ni ke tau inasi whakatahai. Me whao atu ai homa ia. Me whamaro ai Famili toa koe ni. Ruhi koe ofa. Moi kōpoko toa pēnā mō whai. Kau au si ai aho. Mau ingani. Wawa te ofa ke ngai Famili ka toa pē. E siasi, kau maa ngā Famili. Maheni, me ngai kupe ka waki ka toa pē. Ma ofa, whatawangi ke whamarumaru tu maa ki tau tōru ka toa maa whaki. Ke ui ka ngai whatungia u tau whakawaki ai he lot, i Famili. Ke moi Fonua po. Kawan ke loto toi ne keresi atu tau tōru. Ke whaki iwi atu i mō tōru. Ui ka ngai whatungia ka tau pē. I hala whanonga. Ma o what. Ko tau tala. Ko tawhaki koe ni. Ko tawhaki tō matau. Lawa peo mea toko ni. Toko ni au wita hao whama a pompo katoa te umea katoa koe na. Koto atu e ki hala whanonga. Ia whoki ati ap. Toko ni atu ki he Famili. Rui ka teo ia hatapu. Ia peki kau porporo hamu te teo. Whanau ko hui ko e whewhkau. Kau maa e whamu. Ia, ko tau poro kalamau ko kia tau poro kalamau tūpau. Ko tāpe mawhanga. Ko whiwhia. E toki he se tō tāpe ko mo e whewhkau. Ano whakakato e tau poro kalamau. Te wirewa whanau haa kau te tau atu. Mamorat Ketumua ke u Naliat Kita muka puju muati ati ai katatis Awa maungan Kita mau pengemari koin ke Pakat ketemu Gila pemaro Kalau dia tahu Mari kuang ke Simon di sita ka maa aho pamon mau na para hai apa au te ni mai
Koe kātonga whiawhia tau whai. O Hono ki pēr whakata. Koe honga ia. Ka moe whiawhia. E koe koroa. Ai om te tau tau. E moto e awa mai ai. Eiki o ngona i koroa. Te whafoki a koe. E koe tau mea pēr whai koe whamanatu. Mo lau no toa, hae rei ko omi ai he o toa. E hoko ia ka tāpake hao whanonga. E tai ka tōna pere ia. Koroa ngā tāngata i ngā rofa. Koroa pēa. I o ta whare e se si tau kia kau. E whaftai pe. E hao tua, e tai whiwhi manatu. E hao tua, o me si mo alo fa ya toa o ni ka mo o ma wa tua o la ki ka ka ma famili a ve ga honi e ka ka ma pe a famili e fa ta ka mo fi fi o wa pe mai e fa pe mo ka 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 mo si Ngai ha le ai mo ua pe me Matangi fa wata. Ai kai nga. Gama fa no ka. Ai pun ngai fi. Ai ka mo mo fi me moi. O mai si. I mau koroa lelei, o hitama lelei. Me lawe e sia sine o, koe kita o sipe. Ka wei e koroa lelei, pikai te ngaro ia himanat. E mau whanau, maa pot ngau, e ka wei e Sione. O tu ia kai te ngaro he na ui. Whamaro ia me me matoani maro. Maro ia tamarele. E ko whatu e kina te ia. Ia ne tōnga na mo ne mo ui. Kai hawani. O whamaro. Maro e un penga maari e ke mau kaungai. I aho whawhikai. Kai hane ua. I whamara ki. Tō hame. Koe o tō e wāna e tau. O te omi. E tau ke tuku mai a pua le reite. E kai oi ko e ni. A te heke ka ha. Kai tau whanonga. La vei vei e tau ke kau. Pe ha whanonga. E veduona, oksia taimi. Una ki ke liwa te whanonga. Ko hui ka preanga, tu pongu ho e, o e whatongia. Ai be mua. A tau maa vai, tau angi o tō maafi ni whapurupukos. E me pai late, e ne awe koe ke wheitu. Tō tau mua ke har whanonga. Me whakato, ai vi Sione. A maa ngā ue, ko hikai whanua. Ko whaiat, e moan ka mārisi. Whaiat lot ka mārisi. Whaiat e Famili o risita. E bebo ke Famili saimone. Kai harea mo ua, e mera to pare sasi. Whapirape, o whamao. E lelea lea, kauta kaua. Porque kyllä jo tuo tauko. Kapag parang mga punawi. Kapag
Tapa tu hakayon kau itu. Tau lai hakau. Mo hamata tu. Tapi tanda situ ada. Kau bai siasio bunga harmoni. Kamu kue pengamari kuen kiu kau bunga tu ki famalo. Kami Famili o Risita. Oku hingo ako semiriu. Oe o filame pe mo Risita. Urahi e kui. Kangada ko po mamariu. Ai sisi e kui a Risita. Oe tahine ko fare poini riu kaupu. Oe nā tangata iki ko e tangata ko sari si riu. Ia mei e otu motu laro. I motu ko waka. Ka koku hingo a whaiwa ko e taimpo lau e hau. Ako mau e penga mari koe ki whawonga atu e Risita ke mono Famili e whamalo la. Kau whatape mo talo i hakau e whamalo koe ki tatai whekau. Au ma e tatai setuata. Ia e hoki a hakai lang tau i he tui. E mo siasi o munga hea moni. Mone mon, ai whiwhia. O ku mau whiwhia. E mau inasi ai a koe. E mahino e whai manawa kawa kawa. O whataunia tatai whekau. I he tokanga i kina. Kau maa e siasi. Ai moui, ai tamai o iki koe ni. O foha, o e tama, o tuonga ani, ke ki Famili masiwa koe. O maro atu, e ngahi ngau o toa peko o moui kuna, ka kula wai ho mau tau mua. I he pihi te niti o tau whai. Ake koe whorofora e a koe, e a kono whakama. Ai maka ko Tatala. Ai pau ke tau ongo, masiwa tau lau maari. Koe wa e ia, ke tau kaka e ke mui tai mata. Ngā peku te ongo iei hame koe ua te koroa iho to lau maari koe toi huma hame ai. Koe toi hame ai ai aonga. Hame koe ki pot whorofora Sione ai whiso. Ai tokanga e apostolo. Ai aki ngāu ku ke whai. Ngāu e loto ki ai. Koe kua whai o kia tangata, ka koe whai ki o tua. Whamaro atu. Whai kau kau ngā e taki o potu ngāu e ak whakaristiane. Peo no Fonua. Ai moui a ki tala o koe ni. Hokoia koe pēteni. Ki he toe ngāu e whānau. Ai kai a koe a pē. Ki e potu ngāu e tala o te apoi kau ngā whanonga. E hange peo ku tau hanga ke he. Ai kau malanga mo kau ako naki. O pehe. E uhinga peke kau tala o. I kai. Maharo e ao ngarahi ane ka ki tau tōru. O tau whita kai horo mo ngā huko te mo malanga. Ka koe afungi. Koe tōtoa. Ki tau o koe. Mahino
Tatala noa o tau whiwhi o tope. O maro la ia. Whiwhi a rai koki tādai whaikau pe mo monu i nasi ai ai Famili o risita. Pena yanga whiwhi e ne sio. O mau ai hoa koen. Ka kono whakatau ko taula i hakau. Upau ke ri e taula. Uka ke ri a hapot moni one ke toron. O ri a hapot ke lave e taula pe whamau ai e tui. Ka ula wai ko mau whala. A ki lotu whare Famili masiva koe. Whamau lotu taula i hakau. I he tō whatongi a rerei. Ulau monu mo lau tāpua kia. Ki loto whare masiva koe. Aho whakakoroa, ka koe aho whakawhiwhi. Mone. Koe aho sāme o aho koe. Tātā tolu e ngā sāme. O sāme peo e whakawhita. Peo koe whakawhita i o ahon. Koe hoko maka koe tau Tatala. Ake koe tau whahinohino nei whai mala e. Koia e hala whanonga ke muia. E tau tolu ke maua e mo ui. Ia whotu e maka. Ka tau nofu whakalau lotoa. E tonga mui e karao koen. Koia e hala. Tau tui mo amanaki. Ke tau iku ai. Ke mo i tai ngata. Koe pau ke tupo tau kita. Ka tau ai ke muia. Ai finangalo o ia. Wone pore. Ke hoa ke ne mo ui ko rua i tau tō. Whamaro la iat. Whamaro ko ki Famili o ia taula i hakau ke mono Famili e vita ao e aho koe. Mau tua pe te pire. Mone tānoa e puna ke mea kai tāu ke mon. Koe te whautua hifo ke mama he whikau maha. Ai Famili koen. Apu To-Aho to sinoota. Ke mau he mea tokoni. Whikau maha whai whaki Famili koen. Ange o tā ko lawe ani nai. Whanau a sāri siriu. Na e toko whā. Ia toko tolu tangat. Lalahi ki kātoa ki nau tolu. Ko sisi Taha. Ko whiwhiri koni ko whare pui. Riu kau pusi. Ia neo mo ne sisi. A ko sisi ia e whiwhiri. Ia pau ai pe. E whai ho mau whatongia. Koe tamu tu pepe a mei pe. Au whamaro lai ka risita. E ne whikau ki uha. Ki uha o tamu tu he te pire ki uha o whai ki whatongia koe ki uha o hake. Ia kane koa o pe. Ai mui mai pe a mui hoa. Ia hiki mai hoa ia pe a mei. Te teniti o awe ki o runga ki he te pire. A kou To-Aho ki a risita hei te whae. Kai toa e hoa aia ki a risita hei te tāta eiki. Koe alu a koe ki he ka kou. Ka koe aho wha whiwhi. Koe aho e aho koen. Haka e Sione Tatala e puronga. Tatala e puronga he ko tau tāpua ki ko Matangi nai To-Aho. Ka pau nai tō po uri, oi o tō whakapo. Ka koe ne To-Aho, whawhita. E kuia i pia ātona. Whamaro lahi atu, i lawa e ngahi whatongia ko tō pe. Ko tau kautahai a koe. Ka kato e tau e tā maro. Tau mawai pia moe whoha koe.
koe ka koe ahon ko ni tuku mai ha whekau. Whekau ko ni tuku mai oua e whai ho ngā ui ke sio e kakai. Koe hae le rei tāo whai ia ke awhio mai e tau tamai o mui he mani. O whanai atu e whekau, au maa se tuata. O whanai atu mi e siasi o mounga ka moni. O wana atu. E o wana whakawaiwai e tawhi ai hahau. E koe hahau ia o tau mo'u iai. Aki mautou i tararo mo'unga. O koe tau anau meri e ia. Koe hahau u tawhi pia me funga mo'unga. Koe ho tau mo'u ianga. Ane koe mea ku mea ia e mo'unga koe na e tutuke ho tau weiki. Tawhi mea ia tātā mo vai whama. Hākia ki ai ho tau ngahi vai anga. Pamalola iat. Patawang. Patau ngā tutuku pia mihi e whiuhi angani. Pamore at kapau kia hato nulu e whakawhia ngai o e aho. Pamanatu at ko si e maulere mi motu. Ia si ato nulu tupe mua ia ki upoku mua. Pau kia harere e tō whatongia e aho koen ko e kipe. Pamalo at mea no kotopi. Tā monuat, ke te ue a tapu tauhanga ki ai awa pungpongi. Te reo mai whakawa o tatawa. Ore pe whainga mare koe ni, ratuloa. E tuku ki mahoko ua e tehi, koua koe ni. Rafetai ka sihoga, ke opulele ia, ke uptolonga o tainga, e ne ala ofa. Kai te aha lea te unga, ka lea lelei, tupe mua, e whai haki i whakamālo tua. Mai loto honga ia. I a whakolo a koe. Tangata i kai whikau. O kōato e whakamālo la. O honga ia. E whine motu ani. E tuku koloa. I tā puaki, o maulahi ai, i a koen. Kia kou ofarai. Ki he ngahi poponga i tamai, ngahi poponga i whae, ko whakahau ngātu. Ko motuko mo i taini, ka maulawa mai, i tau kātoa ngai. Ai tau Taha, ai Tatala ai maka o Sione Matangi To-Aho. I would like to introduce my family. I would like to call the big boss, Sione Fonua, Famili, Taha Simon. Alo fahataulia. Koe ahon sai te kau te koe ko. Tuku pe. Ke whai atu e mauria. Famili Simon. Mea mai. The big boss, Sione Fonua. Okulawe. E whai.
ka koe whakakoloa ki he kumo ui. Mo tokoni o whai. I would like to call Taufa, my older daughter. She's the minder of the family. Taufa Fonua. Everything we do, she's the one that know everything. And I would like to call Sione Fangalilo. She's the admin. All she do is talking hard. And the last thing, I would like to call Williami. He's the second boss of my life. Taha niya sa mati yang alili. Tali iyo pinimia to. Teo ko fia. Kalau kumau, kau pule lalahi o mamam. Kau yai, kau sekau, kau ahon. Kau ni ate nak kau kesakahot, hokwa tu yang esemi. O mau hako fo kau hako I puna. Na yai te ukifao, ma Sione Matangi To-Aho. Mole ati ke toi pe Famili. O me ngalo Samson Manu. Second admin. Ahon koloa e tau fiesia kaina. E tau whakataha mai, e whakafiesia ia, I ho mau ki Famili. Son. He aho koe ni. Samsoni koe hoa ia le Sione Fangalilo. Tala ngō fua tai hana Tatala. Ka koe whakakatoa o ko ofa lahi atu, ofa atu mo Famili ke te kimotolu. Lahi e mea ia nei tonu ke ulea ke ai, ka ko haue mangalo. Koe taimi koe ni, whamole, ta I pena o whiu he whainga ko hoki mo ko puna ka ariki. Kene taolunga I fo I taolunga o fo I whasi kono Sione. Whiu au no whakahaka o ku popi te whiu ia ariki. Ka koe taimini, kene whanongo mai I he fo I whasi. Ai koe fo I whao ia. Leo o pena iai ai kui a sen o ni weringa toni liu. Nane Kauai wasla a kauai kana ne kauai no ngao pai nauto kakoi ahon I sau ngatapea Famili o falahiat ka te kumotol ka mo whanonga mai te whase Sione. Fare crossfit e Hono hapa tatau atulawa to fatomia Sione Matangi To-Aho Fonua pei Fonua o Famili e talamanu o elotuma Fonua o tutongu Tatala noa e manatu I otosi si whakawaini atu e whaina to salu no
Maturo watu watapu video. Ngai watapu do be ko fakir. Era mo kawan. Mo ge o do format Pana wifi ya siasi ya moe potna wifi aho para kolo ako hindi ka wifi ya mau to kota ko ka Hono ako wafta Hono alera como Taha ito ngai kami patomi Pea osi goy mau kipatomia asimasion eu ngai fica to mo ne mai ne paraton ma Taha o ki Sione ya mo ni o ki rock ia aya ko ne ako ifi a Sione na kamata mai mi kurus ko kupo Kau iflirin Taha nito o nakakala ka mo dito mau kawan mo kaya ito katao may liwa manima
motu mai ka to hoko mai he wa he mama adu mo Sione ai mau kita da ko ta ki tau ki ano fo o pa na ua I nga me ko ku hoko na ya ma fe ale o me fe Sione ange o kure o haere o hasirika ni hamore mo o tu be na ya ko be Sione ni ko so ko ina sia ya mo hamo ko sa me papalangi ku apau ku lele mai e foi tala noa pe tu e foi rea ko sela kono uinga e tu uhe ai hiwa katau ki whakalau tu uhe hiwa katau ki whakakau he otua I tawa hi sami whakatonga mea tatau be au gea ki foi whakailonga koe koniki Matangi ku hawai e sami o tu o whakakoniki na kono uhinga aia ke tau whakalau loto ke tau tonu Ka tuange ke mea rea ke ne whakahoko ki tau tonu O sami o tau peo ku hiwai o ku tuai ki mea koni koe whakakoniki Ka tuai ki whera mawhasi O hono uhinga ko tau ako na talau sami Kita whakalau loto Na tuange ki mea rea ke ne whakahoko ki taua na ka whakalau loto Ko intro ki le ngue tau rotu Maano Ko whakatoka ia O e tau service I sa pate Mau te Ko maano Ko e foi whekau Ke tau o whenga kia Ke mo maano Na uwhaia te ki foi intro I o ki mui Whai ki whetari aki Na whai whekau toi ai mai te Ke mo maano Na ku ngata e tau ton ke ngata e tau hiwa Kai hoko ai I foni Na wanga I foni I ne afo mo ne nota ho o ku ne ifi mai O ne ngā awe Ko whakahoko ki tau toro Ke fui whekau Ka mea panga ho ku hoko ki fui Hukoni a I foni I maoni o ni Ko ki nau tolu kon ko kwa ke mahino ko nau tolu ko nau ngawe ko whakahoko ki tau tolu Ai fui whekau Ko tau lau maare pa moe otua O kurere inoa I e peki fui tunga pasi a koko O I foni be taha o kui whiai Na hao kwa Sione me tolu ha O tune asi a fo I pei ai Ai uhinga O ki fo I Lere koe ni a I foni I maoni o Se tau hiwa Te mai whekau ke mo maano ai. Te tau rongo, ka lera I foni, kono whakahoko ki tau tō, I o tua. Te whai tō ua whekau, te whai tō ua, ai ki fwoi mea koe o wifi e tōtaha te I foni. Te taipura na e tōke mai a Sione, me tōroa. Nā kuongo I moi ni he taipu ko ia. Ko ki fwoi whekau koe ni nā whakahoko e Sione ki tau tōru ki he otua I maoni o ni. Nā ne whai ilo pau pe nā nyongo. O whai noa ia pe e taim tamai tola. Nā ne whai e ki fwoi ifi ko ia. A ki fwoi iafo ko ia. Nā ne whai a ki a ilo pau ko ne ngau ne whai. Ko ne whakahoko koe. Nā muau. Ki otua. Wow la Sione ba mo e leo sirika ne I foni to ho kwa pe e biam ka ba o ku ke tango to koina o ke fia ke pura
O kuia Sione mo ni ifoni ki ni whakahoko i tau. Ke ta whai e whekau, ka ni whakahoko i tau. Ia risit, Simon, William, pangarilo ya mo tau. O tui mo ilo te ai whakahoko o whai Sione. O ka pau, o mo whaamu ke mo te whisi whatu mo si. La veo que mandou mo tau wifi assim. O kumore Sione me tau wifi, o no mata mari mo le tonga ngo fua, mo ne anga rere. Ka no ma pe ke tau wifi. Ya o nganga o whakanga. Wa be ka wifi. E mo gau, no tari ma no ni ke tau fie ma no. Ka whakahoko i fone Sione tau do. Ka mo o tua. To-Aho. Kato baba oi. Abilo, ada mai ka. Fagi deh, outside. Aduh, bawa aku fai sama apa pe, kalau itu kayak ini, yang apa pe, orang yang terkini, aku lagi itu, mau mali, pas dia tahu ni, kat wahang ni kau kita tahu yang kayak ke matu ko feo yana ngo ku ma u no fo pe ku ngi ko ku ai ngata ke ya ta e tu fa ya le pa ku ngi ka ku ka ngo ka go tu bia ke u ate ha
Ngiu pawa mapa pe. Ie ko ka kau o angani. Aku no pe ia o panongo ngahi noa. Sisi apito e tai ke u feo ba ofi tamo Sione. Fatonga i pe ia Sione kupuake mo yanga ni mo ui. Kumahino pe tokoni ne fai kaua ni nai madau toru eu si farolong ya ai ono mo ni anga ke tau rea tonga ko lomo mo loto lomo mo loto Vei ka kai am nau, pagi nau wha nau dore ke haho nau re o ki tua. Pagi nau wha ke rea, o pagi nau wha ke nau wha ki tua. Ka nofo loto pe, taka loto pe, ngahi mea o ihe nau wha ka kau kau. Kau tu tēnei nā tula pe Sione. Hange ko i kuanga o ele mo ui. Moi tokoni nei fai kau. E kau si loto la. Pea kuha pe moia lau wani koe, laione mui. Nei ai pe hono loto. Pea ku leo nei kai te whakamatala. Ka tala pe ia e hono ikuanga o ele mo ui. Koe tau si nei ono loto, ka nei loto toa mo loto lahi. Dei kai ke mamao ai whakakau koe ia, koe laioni. Dei kai ku kau whanama mo e Famili, i Hono, Simone, o pe karisit, toenga o e whanau. Pe kia lot, mo aris. Mas koura o SSI, Manga e Fonua e Famili. Kau wada pe ke whawhetai ka mo pamaro ke o tua ai whanau aonga, whanau lerei. Leo e taino nohu e inasi a SSI e koloa koe ni. Ako utui pe wange ko tawako na ki o mune tuku mai e koloa la mo e koloa lerei e inasia e tau tupu o e siasi ya whakawanga i pe kau tawau mo kau whinugui kato nga e kau iwi mo e whai iwi nau mo e koloa e mo e tau si koe ni e whakangaro nga taa e tau mo ui. Lai au bito ngahi whamatala i ke maka. Te wina anga ia ko To-Aho i Hono. Pea unofo whakaukau i whamatala koe ngahi maka. Rea hana tau pe wholofola ia. Matala ke maka na whatarei he kau tufunga. Hoko ia koe turiki taulunga. Matala mo pita ki e maka e ne ipseri o ngahi maka mo ui. Pea kau nofo pe o whakaukau. Ki he whakamatala sisu e kosperi, he sisu, e funga makani, e uranga i oksiasi. Funga makani, uranga i oksiasi. Pe maino pe ano pui tua mo e atakai o e pore, o e whakakau po ia. Ka hoho a maari e ke te au ai pore ko ia na mo ui e tamasi ko ini.
I e mahino ki a te au pa moeanga historia o ene mo ui. Koe foi maka mo ui eni. Koe foi maka mo ui eni. Na e langa I e funga maka o sisu. Koe whamatala vuia e apostolo e ne ipseli e kakai Korinto. Koe maka kua toka ai. Koe maka kua toka ai ko sisui. Pea koe maka ko ia o kulanga ai. Ai ngahi maka mo ui. Koe kai ko toa pe ko na wau ke tunga ko ia. O tari a sisu mo ne whaka mo ui. Na hoko koe maka mo ui. Koe ngahi maka mo ui ko ia. O kulanga ai e siasi. Naka ukolo ai a beau. Noko beau o. Nemo ai. Kai e lahi. Te pehe ki anga i tainulai ko nofo tala no mo Sione. Pehe ke whiohi wāwhi moia. Kai e te wakai te ai anga o ene mo ui. Mo ui whalongolomo. Whai whatongia, whai whalongolomo pe. Oa pe si ene mālolo. Na mo I whahinga loto nai fufu ene mo ui. Mau tui. Saimone ka maasita. Whawhetai ki e iti. Foa koeni. A mai o eki koeni. Ko kau atu. I e ngahi maka mo ui. Ko langa. I e funga maka o Jesu. E koe siasi. Koe sino ha mai ia. Ko tui e ala ahonia. Ala ahonia. Vai e manatu ki ai. Kau ngā whono ngā. Kau ngā I whi. Whai I whi. Mai sia si. Hoko I mo ui koe ni. Koe maga mo ui. O langa. Sino ha mai. But eiti o sisu place. Koe o whai o whalahi atu. Whakawhetai ki e tuai lau kau whanā. Hike ngai mo langi langi o tuai. Ia mo ui, mo ne mea au whaaki mai. I raka whāne Famili. Lot, Sione, a maasita. Ono I ai ma mo siasi. E tau whetai atu, e mau ruta. E tau whekau kau ati. E tau hoko whoki o mea te puru ia. E ngahi maka mo ui. Pore I ki tau tōru e moi e Sione. A hoku. Ngahi maka mo ui. Rang. Sino ha mai o e ki. O whalahi atu. Famili o whalahi atu. Ni mo tōru ko tō pe. Tau kau whatai e honi. Malo o puta. Olo bea mua umu. Bea kai whakakato ai rewa tau whatongia. Aui e goe kua si tu whahake pauri mo e nespuha. O e mire mira kai vai e tau lotu tuku kai ata e whao. Aui e o ngā e aho urahi me kai whatongia kei umai. Aki mui au tau tuke whakai ki o tua. Koe whakaikona ki tau tolu, awa e whatongia I whaitoka. Tau tō e maka ko ia, e ko mea ne u rea ki ai. Tō e maka au ni koe whamanatu, koe papa whakahino. E au ku tō mo e maka au ni whamanatu, rea ngai mea piriote ai pe a honi. Tō hono. O tō hono maka, vea ngai mea u whangata I pehe ahon.
ku e tawanga ai famili e to o pe te unga ia ka koe loto lau maari e ki te kauaki o wharea te auia kai lai koe mo ui o ki te kauaki e koe ki lau e whanua loto tau fia e te kauaki koe ia aho e nia ku hupia e loi mata Prio te mea kotoa a honi, hanga Makafakamanatu mai o biai ai whakatangata no se taimi. Hoko atu hala whanonga whou, te uha kawenga whou. O hanga he tangata ni o Sione, Matangi To-Aho, Fonua, o tofa mai ki hala lelei o mohu a konaki. Tau whanonga mai mo ia he tau koe ni Taha malo. Kau whamaro lahi ki e Sione, ka maarisita. Kau whakamabiriami, whakariro, sonu, o arisisi. E teu o e whegaulau koe e whamanatu aki. Ai ngahi whamatala e makae, honi. E whoki, e motoru kotoa pe, ka e Famili, tonu, o mo forani mai honi babalo ki he fahu taba Matangi ke whakalang ai tau katoa nga whakawhamiri koe pia mo siasa tau kuna e honi tau whamalo ki o tua e weleu whai se tuata tau laki a kau lawe monu ai ho ek whawhine o mbunga hea moni. Kua kau ni tau whaifo ke tau tariwi a pop. Ai kau hui ku hanga e Sione o wahe i tau taimi te ke tau mau taimi lahi. Lau mai tau tariwi he wiki kuosi. Tau katoa nga mo Sione a honi mo e maka. A tau toki tariwi whatata ki he wiki kaha. Koi o ku tonu pe Ano wahe o tau taimi. Taimi ho e whawhine. Taha ia whaamu. E whai e risita, mo Sione. E whawhine mai e ho e whawhine mo e nau hiwa. Nau veau de tau hiwa heni. Ai ho e whawhine. A ko ui mahalo ku mou tuku pege toki taha whanga taha pege o tahu e whai ke kau. Oia ku whalahi ata ke moto kai whrau e hau o wale o to eke ai hau ai toho mai taula me motu o tukia i halatahi e ui ngai ai one siriwa ke la one lave te hau ka mea moha na moha to mea mama whaange lave one siriwa ku kau ke toka i ai Ufa matala yo la one o kauhia. One o kunu fatu ona ku. Mama fanga to me o ni lava fua. E winga ia. Ai ki taula ko na toho mai me motu. Tapo au bitoia. La ve piana e one siriwa ka ku moni lawa e himi. O na ai ko boko ko fa ma fora hele tio. Ya ku pe, ya pia pe, hua pe. Tau lagi akau gambar polisi. Afta i mau ngere fa se tuata mau fa ngambari o taimi. E mea mai de fa tonga. Langlangi a mau pe. Famili ri kola afi mai. Hoko ko fa maunga. Famili ni ko motu. Wa te foi mau taula ya kau hen ka ku. Tube ke toki la tempo no patongi aona ke toki kakat. Ako e whakatoa o whalahi atu visita. Sione di buo mo Famili. Tawangi ke agape tau whanonga. Tau to e kamata pe fo. Aga e o tua tofa mai hala fo. Tau whanonga mo ia. Whalahi atu te mutoro no kotoa pe. Nga i kukwhigawa ke Famili. Siasi, I had to do the coaching staff, Sione,
coaching staff, thank you for, once again, for being part of this big celebration in remembering Sione dedication. Your words of kindness and love and encouragement, we wholeheartedly accept it. And may this day be a day to remember. One of ours is also your own. As you go back to your friends and family and the gym and the rest of the CrossFit families, share with them our love and Sione's family's love as we continue to remember his legacy of Falahiyat and God bless. About that here, our follow-up boy, yeah, boy, ni, but we're going to have to be here. Ngawe ko mau ikona o mau le ai mau kau kotoa ke whamaro e tamai aro mlaumai kau me kau angelo i langina o mama ni fulpe i whamaro ai tāpuha o afe mai o no finangalo lotolotoi si Famili koen o pune whakarewerewa kai a hon Toe maka ke Fakamamanatu ku whai longa. O ia ia hala fo'ou. E piri o te he a ngahi mea motu. A pau tō whahala fo'ou ku whai no hino i Sione. O e hala ke nofo langi e fo'ou e mou ia vai vai. Fo'ou he whakatupu merin. Fo'ou he whakaagea ki mui. Fo'ou he a ngoi masima ha paulau mahi. Fo'ou he ofa mo e kātak. Ako mau whamatala e hau koe ni. Ai ngahi monu ia urea kia ia sisu. Kosperi. Te mau whanau kia e hau ni. Whamatala e mou ia tā mai o eki koe ni. O mau whamatala ia. Au mau whia monu ia. O whantuk merino. O ngoi masima. Ako mau whia monu ia. Whai e whinangaro ia Fiona. Ako mau whia noforangi. Tauhi ho ngahe palo mesi. Tā puaki mai. Whare ori kuola. Arisi, kai mai. Toi ngai Famili. Sione risita me whanau me mokopuna. Tā puaki mai. Ai whahu. Ai maa no whare. Tā puaki mai ngahi. Tūnga whare ko toa pe Famili. Taulagi hakau. Ma. Taimi whorau. Apa ngai ko whekawaki e o Famili ni. Tā buak mai. Tā begina e o se tuata. Ai mai ngai Famili o monga hea moni. Tā wou me whine mui. O e mau whanau. O tau ho mau langi. O mau meite. I kaunga mai alangi ki katoanga whakatua koe ni. O mau lo tui, ka mau katutu. Tau hi e mau mau i ke au sia o hatapu. Pai o finangalo whao mo ho whorofola. Tari o no ngahi tāpuaki. Kresia e kiko sisu klais. O whalahe kua tamai. Teo ki lau maare maanion. Ko mau alo whaeteng mau toru na hili. Pai kua tae ngata. Amen.